Mibano bono mwanju muliro Ndizi TV andonzi asobedana ni mambiengi yetu konyona sembeo anene lituko lya Jumatatu azomurubiri bw'Ensakia bono mambe na osemerwa nani kwa bwate weekendi yawe yalenge ntoero nale yalenge ngia kabisa egaron semeratibuna Jumamosi mbale bachete kanisa litukure garon mbale bachete kanisa nemisa ende komoto gitatanya sa anene keranyarega kwenda gutwanjira ko basense ganje nasemeru na kwabukirbuya nindo june mbrani gendrete gotwabuya sorgongo rwa Gusii manya sinze majinde kuri Nyamira lakini ase county ya Kisii ya ture mono yani ya nyirire tinda na ose ya ture mono montabwe nango kompreni turi korende nigo ya tubo tukubwake yere buye bono abantu ngo siori barinde baende ko komera babeke mbusuru insendo ujasa matukari bosyo tora gosenturwa ninchara ya beire kidonda sugwa sense ya Kenya umonju muri na manga ende to koreka na imena isko ya Gusii akindo de Nyasaye kera beira mona intwe nanda to siorerie wiki to kumwakera mbebene kyara Nyasaye ito nerum yabotambe nande nereta tuito asengenjo yobo bwibwaye twaroderi tukeri ganda nse sobera to mwanchu muri na kwale ndi azomuruberi bw'Ensakia Jumatatu ekando jina nigo gitari ki 13 omotinyino yo gatatu mwaka bigirubere ne 2023 igonsemere dina kwa bokirwe nande nigo chagete kwenda sekiba okya ukeri tukuri rero litukura lero ni maitena naliye chire liya daraja 2 ere se omochobo songo abande chire nene sana sorogongo rwa Africa nero ningati chiro chiri chinene yo ni maitena bano mwabokire nande bali bakwenda sobonjoro babo bachirororo baikirororo asenjira ya ben kuni ni ngwere libageri ya ben asemambi yabone ko wakirambia monekero jorde Ndizi TV nero bonsumuzi asemambi yabone ngotena so asense mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital wega sensemo ya YouTube na boto nyora Ndizi TV News okonyo chinga kina boto tweet @Ndizi TV News ibone gento kornande genda gutuma ujumbe yao tatenga kikwa bokire na kiro berediri tukuria ogwetera se namba yera se skini ya igorabo hine arogo tonyora ekarwa tonyorira senjera ya bena 0792192834 eyo nero tonyora se mambi yabone ngende gwatutumira uchumbe yao wandena kwa bokire na kiro berediri tukuria nga kiro beredie wiki umede Jumatatu na lili yuasio nande wiki so na bono ne Jumatatu na ndibe matakataka na be wiki ya era matakataka ko ndeli baligia na be wiki ya era be sumuti mpaka omwerio ko ndenga kina uranya kore bengia toboka koge chiri toboka korengera de binte binge entume tobo mabwa kongere kuri nandorengera limono no ine stress depression ni era goite bono ne lito kwasium tokore bune bito ende bune nsere kya bono lende ngiora kore bune serikali ya nyorugo ke ya magori yebinto serikali tirabe kamero berubia serikali tirake be kanone jibazo ya junior secondary school bono nkirende turakore kulende ni tudu ni gotoranye tigire Nyasaye nanto tena lende tiganya sato bwere ase mambi yaboni ga to domnyo ge wiki torena toska gochibosi ne karje ge kombinesa to igo noroje na matugonya kominyo kare mono mwako yuga noro na tore robelbuya na bakonya watiga ire maiga kero gwatigire maiga na bakonya na rende na ngwa korte biya motinyori noyo igo na bakonya ne mwakonya kwendo roje to iko motinyosta igo mwako bigirwe ne merongi benese to ngwa ko karenze noje na siasa nene ndete ko tindia Kenya okorandura rwa sense media siasa bara ini ko ndete ko mojaniga naria lakini ndende ntorena ngakya ojigoji bosio ne wiki ya manande bano yatigaire kadiri turia Jumatatu Gero muraibu wa mubasi miura mmoja Raila Odinga amo na Martha Karua muraibu kia makia waiba Kalonzo Musyoka na baraibande bawaja miakioni yo kabirumo Minister of Defense Eugene Wamalwa ngo bana batiande buna haya alitukuria Jumatatu ikabachokora manda maroze mass action go ikense meri ya Nairobi ekarabona bakaragotebya ababwata ni gosaba fuasi babona yaya alitukuri tuaragete Jumatatu goje go yatigera matukata nabere ende tokore buna turo beredi roje muraibu mwasimira moja sugumire umuraibu samatina na to goikira demands izwa debiri go ikadi tuke tujuko suguma korwa bise karakara de Naruto must go ayuna mangana Raila litukuri ni garenga county area Mombasa alituko lya Moisonde ni garenga litukuri Jumamosi ni garenga county area ya Narok kero ndete gusuguma mono akobori abantu na yaya bono yikirenga kiri aba Kenya bagendete batakire gwa kairiogi batena yaya mangane serikali tira korabuya hasinjira ya ben kabse umwanju modeli bali abana ko kwaligania semambe ya boniga open inche mbakomori nyina morobiri ni go chaka chinse jigo ka 12 go ikachinsa isato cheritsko uliare go kabena inje
kabisa ukichize jichonzi tosuko usiweze kurwa TV yao usiweze kurwa sense mitandao ali Facebook Ndizi TV News Digital asense ya YouTube Ndizi TV News ni gore terwa mange yakarengera kya unge kanyete gwetera se namba era se skill urabe kerengera kya gara kunere yo 0792 192834 ine namba ya studio ogontomera uchumbe yao gabo ntaina ngakikwa bokera kirobere diritukulia yao SMS yabu ontainga kirobere diritukulia yao ngakie weekend yao yarenge boyigom na bokwenda enambe inera sensemiri ya WhatsApp na WhatsApp senjera ya bena simambi ya boniga ekaroma de team jana Jones team diaspora team apana kosa team following na team jini ya maji nimedena na mwabokira bana na muri me yomorobere kabisa ekarabande ndoje na mwenda donyo kombo SMS yenu asimambi ya abone ngenda kombwatia tontiga usego ntiga nigo nda benje bie ko no to na Joshua da korwa sensemiri ndi studio akwena kipena Mariogi ne chibichago chira senjera ya bene kabisa inde tubwaterane mpaka omwali umwajumuri na kwariganirie kianda gigo mekro matena mashabiki ane kemiso motangi mwabokire mandata ko kombozi SMS yeno kiongozi Vania Unzeri nimedena naye kwa bokire Eric Momanyi Osoro nimedena naye kwa bokire David Mogeza Raban Technician Lazarus nimeta abumbali bono mwabokire Moses Happy Kerubo nimedena bono mwabokire ndimo endata ko SMS chena abu ende jinyora senjira yaben Eric Barasa na nimedena no reme yumurobeli asemambi yaboniga adina SMS yao ni semedina no ndata kunyerika oyo neriki Barasa lisebikirito linene kabisa Ferso nyanchama akurwa sezembe yo mosojo na enga dina bono kwa bokire na niwende ku roberi ojase kwa okia karmono mwana Dayton yabo na Ivoni nimedena bono mwabokire karmoende ku roberi ojase kwa okino asemambi yabone genda ko bana nje enda kombwatia semeroberi yabono mambi na mangina kwariganira senjera yabene na bono genda onte bina ngaki weekend yao yale ngina ngakiro jinsi ya Kenya kaidogoji kerbo nanda muko kubona ngakiro to enda maandamano osene dialogue na liboli Thomas Abokali ngo ikaro mboni na rende liboli eli tukondilie bono leo alibekire mapema korengana naye obugima bwa kongire binto mbira Sumaili buya sense ya Kenya tugenda maandamano gose tuikaranze as the dialogue turakwana torena kitokurobeli emirobelio kingo bordina Raila na Ruto baikaranze barakwana bakwane dialogue gose bono togenda maandamano tosugumane mpaka omwere karona tigata matukata nabere ende to ende goika sensemeri ya maandamano osaba ntobaenda maandamano buna umuraibo mubwasi mioro moja wa Kenya Raila Odinga asingiri umuraibo ensenali tukuregoro narenga se county ya Tarakaniti ekero barengina masabali inta dominational barenga ali litukuregoro nkagerete na kwaneta mange tujikonyora na tujikonyora sanse ya magasid na kwaneta nere granda ko mojo mobo kana ko mojo mubwasi mioro moja ya maandamano ba ndalete bego na kwaneta mangana IBC commissioners bali nanga kibaho chikobe kwa bizi yinto junior senjera ya benwego abasaga nimba ndate kusagana abanda ensemeri ya Kerio Vara ali ensemeri ya Lift Vara ali kerdrojena abasaga nande mba ndate kusagana abanda ali kenantoje umwasiri boborendi bohime kidura kindigi bona tebrumna sinara aete abantu bensemeye cinsemeron kibiri nenyende banyara bakonganya korwa sensemeri nambari chunganya nigo baraji kuturidwa osini baraji kuirirubuna bakagerwa bakageru bo saga ni sensemeri amajiro tekanuna sensemeye ngojiro ko tebia se escapement ye ngojiro ko teineriye yamajiro endege konyenere kwenda sensemeri kile week amajiro keruna konyenige kuira jiwibon nani kuira jibandi die endagira bonna jibandi die saga ni aba nigo basko ya escapement ye yo ekero bakale go baina ne familia borro familia yaba chiko ba shield yake kero bosaga ni go sekero mosako bo yabi botindi ba ko sense yo ya ngojiro ko escapement inga kikorwa arakine seme yo ya kerifare kero bono mo asiri bo borende ba mekidro kindigi arwete chinse meronge benenye barwa sense meri ya barwa sense meyo inde obo yabenda ko kana sense mo eyo ebo ondoro jina chune secondary school nero tera ikirani magania bobuya kira abantu baje ko kombrina na CBC ne bwate getango gede gitara ikirani ubiya ne serikali na ndini ga bible babekiro musigo monne bitabu mbiyo school tera capitation area tera diguna ngo gotomya ringe tera ikirani orro abona yunara agende te ko ba sense yeito ya Kenya boy sense meri ya manyanzi sense meri ya marani lituko lia chuma mosi
abantu babere banyarite bagusira obumwa bwabo anene kero banyarite bakonyora mubasukano ose ngoba yanyarite ko bakasensemere club oyonda iredwe asinya gitari ya Nyamira akanyora obubweni bwaye akairana konene babere mbasite obumwa bwabo kubwatakana nembureri ya tweta sensemeri nengobeka baka ekero barenge gati kyamanyansi abnesemeri ya marani se toko to mengore edo oja se familia ya sireti basiti abanda babere myaka 20 noyomo bonsi babwati myaka 20 noyomo ekero norionde abwati myaka 30 nene korendere nanya jesana nyaga kumubwera nakobwena kerandete kurwanda umubwaye bono bwena nanya kusunya gitari nigandete kuhubuya osenandete kubwena byemora mwancho morigeria ekero ndete koba ime ya Ndizi nero bwansumu singete wantu asio tuatebanirie bono rende nakina guturira abo na abo tusukuru Ndizi bono mambia obe na inje oika omweni medene kerembre bono ya turega una kwabwa dembusuro na kwabwa to boyo una kwabona bwero berde bono ngoso ore mugondo osiori kabisa obe kirenda komere na yabo obibeke kabisa inena go jibose krando bana bachikogesa nayo nyona nkokesore igoni meto mugusine gatinye kagaini kyali obondi kyagaje murake otuga swa mwaye ando mugusinya kwerigeria ometo mugusiere nya kwerigeria akore gazi yae no mokyana ndata dibiti na binge ometo mugusida dibiti na binge lakini ande kora moretere ande nabo korari tukoli tambe lakini kara motigeta kore mirimo ya yebu yaiga monta kubo kwenda sike bakya mambia wina na maragoba nande ko babuya amade kiro monte ke bakeria okora na gode kurwa somuro buri Ensakia bono mamira sika kiro monte ke bakia ya okora umade utware ko batwensi abarari ntware ko nyoba balimu tware ko batwensi abalimu tware ko nyoba banyagitari tware ko batwensi technician ntware ko nyora bantu bagotujia no endoje ene nyasa umade na made kiro monto munegasi esema ya kiro monta okora ntubate no masunali abako je nyomba chikapenda no nebiro gutukaranste made kiro monto na irobo semi bwae no na bantu batakirology kiro muntu tigasike gazi ya kiro muntu akora nande wene kibuna mete sake yo nario konyona twasukire gochi bosio biamano igoti gatusike gazi ya kiro muntu akora anande tuena no moyo na ya metoro muntu muchae no ene conductor rende egaraka gusangire chibe sini gazi yae kero kwalinde gari tigakoba muna bono te komungendereri ina rende ina gekoba kina kere bibiti mpaka usine town gosemia mpaka keroka nemia tiago ikali oja gomochanda na bibiti mbwate nini na kumaite nemia gotumeka tumekemia usikimura gambe nemo igwana tiago ikigalime moja kobekera na amatuzi igo ne ringo teabuna tigatusike ega kiro monta sike gasi yoyonde akora ndonsi setobete kero montaro mwalimu siko mwalimu kero nayo ro moibori esike buno moibori support yo mwalimu enda gosomeri umwana nayo mwalimu siko moibori oli okaeto mwana ene nalitora enaliensi ito era bwenede asenjira endonge kabisa mbiamano tiangenda sensemeri ya check SGT mjane Jonse tim abana Costa tim diaspora tim forong tim jine ya maji na bali ba ukabantu mere SMS yeno ja studio tianga sensemeri ya check nda check yake igo manyenga ki mwabokira na kimoroberti ditko lino asoko jakira nindo jeri kimomhanyi osoro agotebana bwakire bye watching live korwa keumbo litaro no arime yomoroberio ekiongo Vania Onseri adena kuruniliana bonjali makimi present with kwanete abange sana gaiga adena mark present with Andima Douglas mamba ya nyabiende lapan technician lasra Somali dan kiongozi Kelly Estelle omwana wa mwanda kesale eva embusulengia Peter Joge adena Simeon tuti malaika mfalme amenya basweti toto la Kisii Abigail Nyanchama na Saron Tita kwa deina maigama ya kwa niaba yao na yabwatire oyo akurugere kiongozi Vania Onseri odeno alime yumorobe motured Vincent adena kuruboma wa John boma choge borabu itongo bogisangyo seito no ndeime yumorobe no motured Vincent David Mogesa adena watching live korwa Canada oyadeno atobwati kurwa sensemeri ya Canada atobwati senjera ya bene kabza yamono raban technician la sala Somalia adena good morning nereno alime yumorobe adena good morning to Dan kiongozi Vania Onseri Peter Joge riroba liabonchali Masrini Bosiboli Nova Sabuli Machuka Brown omoche Edward abange sana kwa netika lakini atandika baso ime yumroberio asemambe ya bani irapan technician Lazarus Omali nino jama
Moses Happy Keruba then tuned in watching you live from Doha Katal. Tuko pamoja mpaka Omoelio. Mbiamono Moses asoko bai meyomoro beri John kabada dano adubati watching live abu kabisa. Ifan Simbaka watching you live from Doha City Katal. Good morning mwanyagetinge dokole miremo nechinguru na liotora nyore egeto kolia. Mbia kabisa dana drasma tufanya kazi kwa bidii na tora nyore kitoko beka munu oinevan Simbaka kujinsa majiri Doha Katal as imambi yaboninga Moses Happy Kerubo au dena maandamano tunataka tunataka bapa au dena rende sense media maandamano au dena maandamano ikatogende yuni yure mmoja following asenjera ya bene emsuro engia kurwa bonchali bo mwanjani kondani na honorable Doris Donya Toto abuli no moture Vincent ekiongoza vani onseri lini li transformer orengo wikirivokero orengo nande Morgan ya Center Moses Zaromo Nyoni Jones Bunde amenya Coges the pest yo ne busurengiye ko bodi awasi na baso ime yumurobelio wensa kia bonoma Dolphin Mora then account me in. Good morning. Every day is a chance to begin again. Let us pray and give thanks to the Lord. Happy new week. Happy Monday all of you. O Dolphin Mora Kennedy Gisemba o ino munyakero boito kurjisema je diaspora jinsi ya diaspora then abwakire Joshua and Brighton. Extend my regards to Ensakia viewers. Have a blessed day. Amasabikionsi Ensakia na inumwa kwaniwe na Ken Nigisemba o yonere omonyakero itokorjinsa majiri ya diaspora Kemiso Vimotangi then let our president reason and consider the opposition. We need to move forward as the nation, not maandamano. Siku njema Kemiso Vimotangi era then atani maandamano kolende niga then ya digabonsi bategerane elinde toskio jibosio tali ngaki ya maandamano au then siku njema kwa wote. Dismas Okinya then mark me present from Igena Itambe Posamaro with the dad Moses with the dad Moses mamu mwabo Isabel kiongoza vani onseri Zaron Tita kabisa Brighton Makori Abigail Reft Teresa Nyambane Moses Mochache Edward Ondali akateana bonsi baso ime yumurobelio asemambi yaboninga Dan kiongozi I'm right there with you. Make me present with the following abakwana dia bange laban technician dasara Somali kiongoza vani onseri Asani Nyambane Mochaje Mogunde Michael Nyangalezi Naftali Nyamwange abanga basatena onken John ondie kitari kumweba akwatena basoime yumurobelwe Ensakia abona mam Dennis Okeiga arrive from Naivasha town adani gato batikuru asense meri ya Naivasha aleme yumurobelyo asemambi yaboni umwaje muri ganda otomaje SMS na semambi yaboniga erinde monte inga imombo atikoru ngaimore asemambi yaboni krangore kanala asense meri yesimi yanalia wesese van page buku yana na tebana Brighton Makori una tena good morning abunga yole enaro Charles Wango gatano out there good morning obeke mocho wanjani abo semambi yaboniga ekiongoze vani onseri na okwa nikuru asense meri yamwe ko no asense meye laban technician omwane Delmont from Keumbuga terere bo base bamoja hadi tamati wadana good morning abo ole na nje masini na bosu good morning ko rugembo onde meyo murobelio na mama Bolni Juma Janimo Moreka Saromo Nyoni Mire Kamarube Dominic Marube ko badene baso ime yumurobelio eli kibaso timomigi ngorugi twebe komo hadi tamati engineer Karabada good morning ko Nyanturago intune ibeno intune dikabisa no onde ime Benedict Kabete morning Makori ko ma ogembo nya Burumbasi mbono ya rure gosira na onde ime yumurobeli mpaka Omwelio na my son Dan Dixon Boaz na nyagoya bagotano balime agotana mbone mbre akanyikira kalinde abantu basoe mugondo Kemiso Motangi no ale ime yumurobelio kurinyiza meja Junction na good morning Joshua and Brighton kurunyango Junction wakire buya emambiengi ya Saron Tita Jets Rwango gato ya besho beshae my daughter Joy and all team Ensakia fans wakwena siku njema yeye vanaka biamono ambali batumiri jense mwedera sense meri yimtandao kangusi yomia sense mo ye nambe ye studio
ndarigire nambara bya batumire SMS cyabo asenjera ya bena semambi yaboniga ekaronga liko igoraria nindoje Ndizi TV arogo Chris na soire ime yumuroberio bwensakia Jumatatu monene nyasaye bwanjire twenzi to chake ewiki enyambi mono oyo na arogo Chris adano arime yumuroberio bwensakia bono mambia mbiamono manju moneka ronde tutomaje SMS jao Cynthia Nyaboke ningoroje no arime yumuroberio odena bwakire buya ukondani hadi tamati yogendera kuntumira SMS tena semambi yaboniga ekanonje ngusoma asenjera ya bena Jason Nyakwaya nere no arime yumuroberio ade abana tuona sana anasarudi mashabiki wote wa Ndizi TV asemambi ya abone mwaka Jackson Makori sinde naye no arime yumuroberio kurinsa majiri jage sima matunu alia umwarimu Simino Geto naye no arime yumuroberio kandoje na mboro kare kweroberi go chiase kerasi oyena kirende na aboroki wabanyorire kena barabuo batageze konyora sisemi chense irende ekero bakunyagwegeri kubuyase skuru ya matwabu mbiyamano umanju modire karanda do badi asemambi yaboni bono twali chakide tuwajagiri tukakano semeta ni otori naye mbakombo doska nyiro nage koragense ya manenus nijo kwira wikase ward ya Masige West ego tujikonyana na nomwe mzie we ward eyo Jacob Barongo Bagaka nero goja sister tukorera tukwana mangana siasa anarengede ward ya yamo ne county fayo Jacob Bagaka ni garomo konyi bomonogeri we bunge ya Kisii ose David Speaker asomonoli we kinyamuriro David Speaker Jacob Bagaka ngikara sister ya semambe yaboni gende tujikwana nere ekoragense ya manenu tujikwana siasa na magendero adodenga kyaroje county ya Kisii boyonga kya assembly yero beredie ojikoene kibuna aba gokora bere ongokora baro site ya obuya boyongo beka bari meroberio ya magendero se county ya Kisii ani gagoje karomo rai gose umugabana we county ya Kisii Bauro Simbarati anyara gako kwana osiga korga kuigoro muroberio bene obending bills atena ya bantu mara batete ko die nibo ya serikali bosa bakorde gasi embe wiki eri yange tukuri alamisi wandu jikuri ya ywa mange na ya bono kuru assembly alinga kibaho jikueti ne barabuo bawo jugwada budiri gerine bantu mbaka no bali bakorde gasi embe oyo litukuri li juma ndu aroje uyo kabiri mugabana abwe county ya Kisii Vice Chairman Omari Bongwae akarikomoji Simba na ya lende na tigati konya komyo kia bantu maona kore magendero abaito korono mo senator we county Kisii mume mwenyuka karodena ya ebinde byonse biko korwe county ko ikabiju ke senate edinde nero goraba stamp ende bono lenda yuna yebiro go saina raenda to kana sorongo rwa Gusii ense ito ya Kenya siasa yero dianye gusira siasa yero to duanye kore miaka 5 twajora bara ina to ende miaka 5 akingo bordi karango enda somo timokake omaye koirana ayorujina to enda sensemo ya amandamano go sabando watu ari dialogue baikaranse bakwane go sto enda se amandamano go genda undomera ujumbe yao na bogo tomagwetera sensemo mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digitalia asinara liyo chat otome ujumbe yao asinara tonyora sensemo ya YouTube na boika liyo chat ototomere ujumbe yao semambi ya aboniga boika SMS number yera seskini yao abu 0792192834 0792192834 ine namba ya studio ogondomera ujumbe yao wetera se namba yuna gotebiri endenye nyora senjera ya bene tiansio mia sense merende studio kingoirana niongo goera wika sense mema magaseti karombati kaseti ya The Nation katware kaseti ya The Standard ngatware ni kaseti ya Taivare kunujina ujudiriga soeli kelia kile kabisa ikobono kingoira kwa sense merende studio na yungo koera sense mo ya magaseti korende nimbe kingonya koria SMS chino kuna majudomire goja studio semambi yaboni yenero Ndizi TV bwansu womo Gusii Ndizi TV ubwansu womo Gusii omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe
esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Jumatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa bus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari no barema bugomba bwate short courses cha BCD na B executive ubuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ibirasi byabo nigo biri flexible cinga kicere cyonsi urataka serituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukiya babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurira y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure asense mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasi ya form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Chinga kichiabono nigo chiganetie obumanyi bw'ebirenko by'igoro oburanyore ase college ya St. Anne's kubwatekana n'ekikozi kiriya bagosomya kibwate chiro Erike ase college ye bwegere chikosi buna computerized secretarial IC3 computer courses web design and computer programming video editing and sound production CCTV installation keyboard and piano, AutoCAD na Archicad. Nkwegelia bari boigo, QuickBooks, Sage, gose Pastel na boigo, Information Communication Technology, nechinde chinyinge. Nigo babuate chi intake, omutinyo January, May na September, kiro mwaka. Boigo, mbabuate intake ya IC3, kire Jumatatu. Okwerikia nigo ganirie, result slip ya KCSE, ekeba gose waiting card, a birth certificate, nechi passport size photos ibere, nechi shilingi 500. Imeyomo chokisi nigobare Uhuru Plaza nirongoria gatato. Nechi sagichinde injirebuna Keroka Otange Building. Imeyomo chibuogembo nigobagotoka Asamagacho awakenya pamoja sako. Suneka Dennis Hardware Building Nyakoe angena Nyakoe Main Junction na Buigo Nyamira ase nyumba ya Timi Building na boko bakiresimi ase namba enotisano na ibere isato isane noti isano nemo inoti isato eyemo. St. Anne's College, excellency and competency for the future. Enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imejumbu chukisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yokurwa ya marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boigo mbugwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa ase laboratory nutrition services nutritional assessment weight management sports nutrition natural and organic eating plant based nutrition no bondo bonke. So na kitoko kero montachi obisi ito toko make sure nga twamwa device nutritionally nga kya koirena nga kya guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amaryoga kawaida aito gutatokorwa na conventional medicine twatumia amaryogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndi twamonya gutumia amaryoga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret
enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 nani ntugwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Walfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Obwansu bw'omugusi. Mibana manu mwanju muri Ndizi TV na leka twarura sensa miride studio Joshua neraji kora akora bere bitate karongo dena tari nchibika ngoba semambi yabone ikakoni ngoba dona Joshua lakini Joshua yara koba behind the pass ya rika bisa behind the scenes ekora nera bunama yete bune mejinda ekora nande bona ngiriri bagana iranire studio sumuro wewe Ensakia buna mbono koboka mbono ko so TV yao osembono ko igode TV yao mwanju muriria enero Ndizi TV bonsumo usi sumuro wewe Ensakia oyokro sari tukoli yao kire mambia gojakinsa 12 cha mambia mpaka nyisese to senjera yokro sari tukumediri tukoli yake matakataka ni gorira abeli be kabisa medego de abari nali tukondia kibuya konde matiabo olisaliri to olisalia ese ko salini go ratware ngorembe na ande bintu bya biraturubane ine robone Ensakia kabisa kendo je dismasio kinyu uko ndani era tena maandamano no let us give them time to work for us nyomenyo na kubodenda asiri tukolia na ayono jina toenda maandamano ose baikaranse bakwane emete siasa dende netindie teno jina ba bonzi ba tena ya onde woke akakidende na kidako bona tuende maandamano ama watu wakae jini wazungumuze kwa faida ya Kenya. Maite ba tena fari wawili wakipigana nyanzi ndio umia. Bali babeleka jiba sio nya kurwana ali nto ba Kenya ni watu kumia. Maandamano ya Ndizi mazio kinyu. Fifian Ntoika watching live from Ilindolisho. Yeti hebu ya sana Indolisho yenera ultimately yekara kinno anu anyebwa anu adubadu ya sana Fifian Ntoika ambia mono. Teresa Kemto good morning Prata Brighton kurwa Muranga amorio kano adora mo na rabani onami morning from Minnesota ibono team diaspora alikabza rabani onami bia mona karore me yomrobilio kesto njali wakira Brighton watching from Kamanga hata leo bado SMS yae akobonde akobza tarayana SMS yae ingesto njali Kesto njali yenda utobadi ya senjera ya bene asemambi ya boniga kapisa simina tuti nereno alime yomorobelio then good morning niko ndani kama kawaida mbia mana SMS yerji mu atomire asemambi ya boniga bono nganjere akaroma ndazo kujitoma mbaire wikasa magaseti editko lyalero konde SMS yerji genda kujitoma asemambi ya aboniga tikango ile asensema ya magaseti editko lyalero na otini ngombati gaseti jane ibere lakini wikani na tebiri ya taifa leo na ujutena na rali agendrede koba ime chikaseti ngwera sikaseti nda jakera sikaseti ya Daily Nation chitarikini sato chitarikini kominesato motinyo gatatu mbako jirubere nemerongebere nesato asense meri ya Daily Nation dingana abaete bolito ndirina bono abakuri meremo be serikali nigo barengete Gusii benefits inge jiri bago tuara nene garondo jena Public Service Commission osisara megaligie ko rigireti usike ko rigeria mangana yeme sahara nigo bondo jena kiaro beri na bono abakori mbere mu public servants nigo bono barobere na nao baraji koruzi some benefits jiri bakwewa sinsito ya Kenya nene korengana na Salaries Commission nigo kyote abuna gati yabiri bali jibasiri bago Gusii njiri bago jere retreat osibaji bako enda kwebuna ababunge gosaba kuri mirome serikali Mombasa bakale Naivasha bakale Kakamega bakale Western bakale igobono okora na retreat ejo na bachiba sikira rusiworo boy go sitting and non practice allowances ebe ejiba sirba ikaba ikaransere bikaro na bajira je ko rusiworo effort yo jikwenda kyani ine renjere ya mo jikwenda kibuna amangana wage pin eyegendete go kora go irense ya Kenya sa kongu ngosirere ase ense ya Kenya bino byo kyombe kirengete ina allowances jijiko bas club ina odena nsema ya retreat allowances sitting allowances na non practicing allowances na bajira jiko rusiworo ase abakori meremo
obe serikali yundo jina rairo bolita sigaseti ya Daily Nation boigo ni moregerete na bono nigo muraibu enzero kwira multo amoboririe go samo tebirira ramoringa ya amangana yo wenda tonya ukwana IEBC igo inje nabwadiri jiko okwene kibuna abantu abawuko choruko basense meyo nigo nabwadiri jiko inje go dana Urwase Kiombegeri, Kiaro South of Kenya, religious leaders, parliament, na public service and political parties ni ko bareta mari ni ko bareta representative inje gasiana rokora no ko gaseti ko boniga momochire na ya ti ko nyago mojibina ndura bwati jiko dia litakere ko bwatiwa yo naro amurekera segaseti ya Daily Nation boigo ne murekere gaiga bunana ki ministry ya bekire 53 billion ye ministry gisemi ya bekire 53 billion ejuju na kichigo kumu kebirengo biogwaka na junior secondary teachers ngakiwa juwaka na junior secondary teachers asamatuko ale gochi bosio baigo nindo jega city ngaki city terminals gose city terminal nere gaiga ya gikorukuna Greenback terminals yanyade ko ba constructed go jakiro mwako 2020 asense meria Nairobi yabete commission dino yokaberu muraibwenze Uhuru Kenyatta bono ngaki terminal iyo itarakore meremo goikaboniga korengana muri gwesetira muri gedena nigo yatumegete 250 million lakini boniga tebwa the UCN ustraja gukora ubukora libwaye ase county ya Nairobi boiye karega sedi ya Daily Nation ne muri gedena anigo mu wasiri bwo borendi bweme kidure kindiki anyarire kago kwanda jinze memerongewe na isano nebere ase county sano nemo chiri chigendete gutwara busagani asense meri ya Rift Valley kerobona teruna abaire abaeta abantu bense meyo 24 hours banyara bakonya kurwa sense meyo anne kurwa Rift Valley escapements eyo yeirire munano abantu bakari kwebisa sense meri ya Samburu usaba saga no bakwebisa arorokorengana nere nigaderuna yarekana buna abantu abwa senseme ya Samburu nigo babe bisiroro bakarokoro bosaga ne sebono atenda abantu barororo bosebono bachiko turiti kubuna nabarabu nabasali gosaba ababegu korwa senseme yo ayuna arondo chamurekeire asega city ya Daily Nation e Brighton tangani ekero bono ndachikugaro chime korinde ase rero ndoja se Brighton tangana rayo amurekeire asega city yo ya Daily Nation nganjira bono ende ngochute na rariara asega city ya Standard oma ase Brighton tangana tokora chakira twamanya ororende twamago chikoigora gochigati tomanye ngaki ega city gosingikere asega city yo ya The Standard karenda takonya koigora iga nindoje gente tangani kemurekere tigera igoro mwanju murigeria binte binabero bikabira igora na ikira se bechi iyo na rongo chiko ikawarora iga bona na ikirororo bechi ndangani ni igo emurekere debuna obokong bore sensemo ya junior secondary school so monu bekenye morero ni barenda the hot mess that is junior secondary yani nigakora kana buna junior secondary ne bwato botuto kanu osemeroberi ya tera ikabuya ine gaseti ya The Standard ligete boygona meroberi tera ikerna buya asenseme yo ya junior secondary korengana anumrigese na tedena korengana netaro ya kordo siskuru ni gobona baiboli ni go abarimu bataya siskuru eji boigo textbook jiri abana bautumia ba junior secondary school njira iko boigo ebintu mbire bimendire biri bya padeni ya bible sibye bible ega siengongu boigo yarekana buna no ene serikali tera bwatoka ajibes jirja captain ujasi school eji eibono yeremna masomo anyarire kauturubana ase chiskuru eji junior secondary school imeyenso ya Kenya yuto junior ase beja atano mona atano kabere igaseti ya The Standard abana bana ase school wose ba report as junior secondary school konengana negaseti ne ribare 1.1 million abuna ba report ase jiskuru awakorende ministry nganda dana ne nganda kobeke merobelio erikwene kinanga kiba uska wajibosio karondo jemo wasiri bwijisemi sekeri majogo ajorire ase The Standard beji ya entangani boiga se beji bogona ne morgrede egaseti The Standard ne morgrede na bono kidure kindiki ngakibona nyarire gago tumia nande mbinu enya ayokwane gosinajigo kura basaga no bandit jirjira sense meli ya Samburu Turkana
baringo nejisa majinde aliye kigenda de gosinyunta abantu asenseme ekararwe de 24 hours gogia sema menyi bari bameda asenseme yuko faked nene asenseme ya Samburu asenseme monira de na wikabanganye edinde obo yabibo gochaka aba Kenya mbanyara ba komia abo igasiga seti ya The Standard nemurigedena nemurigedena bono Raila na Ruto ngakibona manganabo bikingwana cyo kigendete guturubania omorembe asaba Kenya yani karaba ukwana alia niyakoragana bono bwanjani mboya sense ito ya Kenya kingwana Raila ukwana na Ruto niwano jeiriro bwoba boja asaba Kenya ime yense ya itoga iga Kenya abiga seti ya The Standard nemurigedena Ankora mense ya Ankora bono iyo jigotoma majoni ayego cha sense ya DRC Congo inabara bukwena kinanga ki bakobe komorembe sense meri ya DRC Congo boigo muri go seti namurigedena kibono amangana yebese ko jinjisiko yagendete gotwara gosinga kigendete kogwa kerone dora nere gendete gotwara crisis koronero tera ababuye ibintu bisarigete uchumi tera sumairi buya sense ya Kenya bono ngominyo kiasi gasidi The Standard ngangena ngigora se beji ya gatatu neri murigedena ngakibono omusubati yomo akarekwerana angakibona akarikotigara sobotaka anenekero anyarire gakoire bintu byaye byonsi gocyasemo pasta erinde amosabere emechanda bwate yere kulende nigo goikaboni go musubati yakorombi buna otemire kulende tanyakorra gekonekende gyonsi bono rende ni gathana uchira samadeni amange ekorengana ni gakar kurusie bese urira pasta go korakara masabo korende goikabono taranyora ge konekendo yo musodi okorkuna Evalini Okero bono ni ga mwire na goikakwa atebana yaya kingomiande ekeronda kar kurira pasta ebese angorege konekorende goikabono tindanyora ge konekende gyonzi ayo naboko yasoma azebeji ya ikomi ya ebeji ya gatatu ekanoje nagatumigeta 15,000 ekera mwirira buna seeding overing ekera mwirira rende ejo mweri kabisa amoira 15,000 rende na anyorege konekia tinda mange konekia kaze konyora lakini akora thego soma mange soma igasidi ya gatatu mayere neke konekia ko muswadi ataranyarwe kaboniga kolende pastere orire nibo ayini garasi beji ya gatatu beji ya kane eri murekete bino murai bwense Dr. William Ruto bono nigaira neiri obo mabwasi myuro umoja rubokora wana Raila Odinga buna ere niga tumigete richiko ase asoku gaseti bali ba chiko base baneri yokoriria mangana ngakiyombekia IBC kyochikoba constituted as sense ya Kenya gaukwana buri tukorekaranga sense mo ya Kirubia stadium sense media Tarakaniti ningobono murai bwensa tebina ere igasi ya korete no kobeki gaseti roads magiga yebiombe awa kotoma marieta ya bali bago chikotumeka sense media selection panel eratabu atikende gyonsi Raila akere konya komomochia boigo data gendigo sa ko momo boiga se gaseti yo se gaseti ya The Standard beji ya kane ni morekena bono umuraibo mabwasi myuro moja wa Kenya Raila Odinga amo na Martha Karua amo na baraiba hande bono ni ko batebira banyanyimba buna amandamana ya bagende kuroberi tugo dia Jumatatu batebira banyanyimbo na abanyanyimbo mobale na intwe ekiagara moisoko moisoko turubani igomo manyana na ICC neroro inyora muna abantu barajira ICC bari batatu turumani moremba sense ya Kenya buna abamo basimiro moja bakora unarera muri bagoti abanyanyimbo buna imwanja motumekwe litukuria Jumatatu kadoji gokoro korobekana gweitigo baba de na mobile na intwe ekiagara into peaceful demolition doji gokora ase ense ya Kenya becha atano eri murekete goro na kibono kitura kindiki anyarire oyoro mwasiri bobolende bwe manyareka korigere chinjira chinya achokwenda kinga kokora robosaga ni sense meri ase Samburu Turkana South Pokot gosenga kiabekire merobero tena ababego abani go barusiri abanchu babo familia ababaira escapement ya mari sense ya Samburu erinde bebise baby sorro abumra ikibialia Mugodo Forest Kamwenche Walero na Ndonyirwo ndonyo liwo abona atena sara talia nene bane kara deira bandero wikabanganye ekero bo yabibotini bo jogose ubona banyanyimbo bajokora bajukoligia bantaba jibandi dia sense meyo ya Samburu Turkana South Pokot
ni West Pokot asensemeyo ebeji gatano mo gaseti ya Standard ni rimurigede na ngakibono okonyoru gwechibese korugo chia state gurwa state goja sikuru jeji junior secondary na kibora ya nyarego parage gose nyarego koremali amasoma se chiskuru ejo nindo jega igamba kibije gatano kabene margana no textbook bali mumbayo bono ikorana masoma ya se junior secondary school nigo akaligo twaro bokurekanu asabarai ba kwanene toroje akero mizoli oyore omo secretary general kubeti nere na nyadeka okwana na ya korana ya irige kake amangana gokorwa asesema ya competence based curriculum ekraro jina tech no ekraro dana masoma ya korwa as junior secondary school kolni so you oyole nat secretary general nero debruna ya ga kio korona binto mbira be kubuya ekina dana tikatura understand rona health budineri ekero ibinto byonsi bizakerego chikobeko onyoro ne kyombe ya kubet na nati wiki elimbata kosikikani yake igoro ya junior secondary school na mangana CBC ekrawade kyombe kama dana nteketekeru sugoro nekere kyombe keneka dana ya amangana CBC nigo ale buya ngorra sebe jagata watoto neri murigede na bono na kesa kogede ase etagire ko korigi ase miaka 13 taranyora obwene bwaye bwoko recover assets ji woda ji million gete gose chibwata ji million gete je chibese ase je jinanga de chibese gete asense ya Kenya ngoira sikaseti ya Legaseti ya The Nation inerongo juteria ke kerondo jena nara ko le legaseti ya The Standard wono ndete ko ira sikaseti ya The Nation erinde to tebanne nara ya gende de kobororo asenjira ya bene beji akabere iri murugde na Maasai Mara ngakibago jigosti amangana festival for high learning institutions go university meronge bene ibere ne bono chia confirm na go ikachigo ika as university you asamangana ya festival the music festival ayuna mangana music kero chigo ikana okora mangana weekend majujo perform amangana hat alia sensemeyo national music sensemeyo ya Maasai Mara wali banje mangana music ine beji ya akabere beji ya gato bono ne rimregede nangaki omo eraba kurwa sensemeyo ya South Africa Costa tik dai ngakanya tika osiro mabwaye hanene kranya tika kwa stage muzao yiwe miaka meronge ebere ne tano ne tato ekero anyalde akwete yani anyalde ka corruption usiro mbaye ekera banyanyimbo bacha kiriobo tuki sensemeri ya South Africa rikombirera ingikirete umusawo igo sirio bugimabwaye sensemeyo ya South Africa beji ya kano manjumurene ri murgedena ngakibono iyo kwanete nero na kiruta nyare ka hotebya umuraibo mubazi miro moja na inchi egasiane na bwate no kukaseti marieta yali epaneli yo jigotumeka kokora gorigeria mangana barai abantu commissioner isano nemo no munyakiro bali bawo jigoswasi kumegerigia electoral and boundaries commission IEBC independent electoral and boundaries commission rao de anegasiae ni gabe arekobeka egased notes odana across south of Kenya religious leaders parliament public service political parties ni go bare da representative abo injena abagaseti ende bakore mirimo ya babu yego modena raira tugakunyo gukwana buna mangana IEBC na ne ya nenda dujugobeka obizi beji ya gatatu beji ya gatano neri murekere na raira morodinga nande ni gadbodirie abodirie abo bisabe serikali ne bari bari ase obomo bwa Kenya kwanza serikali ya William Ruto buna ibakari gutumeka ebinu whether you coimbond some products ko jinsi jisiko ko lena bawe benefit barwa banyira bano ni abadena ya aba Kenya ni go bari maiso ande bataje digo diga amangana ayo weekends ya Kenya chikoba utejiko salira ujasa matuko alebosio boigo karongo koira goika ase beji ya gatano mega sedi ya The Standard beji ya The Nation manju muriria ni eri murigedena bono aba governor ni go bakargote abuna korengana no konyorwa gukubwato kuchibese kurwa sese kadene nero yare malirie obokoreri which county au no nyembending mbiri so ikabono batarakana ka okwana council of governors asenzemo so munyakero bwa council of governors asenzemo yenibo se finance committee munyakero yoro mo governor bwa county ya Kakamega Verenas Baraza ni bana tena je county ni gochibwate 92 billion bending ministry korengana ne kiganje ye serikali gitara watu kajibese jo igobole maru ni gobande te koba asichi county
ao kero batara kana chibese jo ase beje ibone muri gedena ngaki ababunge bono batagete kubeka riji gari kwena kwena ngaki bawo jigo safeguard go sibawo jigo renda abasae korwa senzemeli ya digital tax ngaki bawo jigo barenda kero serikali ringedena nige jikwaga cha mangana digital hubs ase sense ya Kenya konde babunge bono babekire merori jigo bakonya korwa se digital tax kujia sabatuko ale bosio beji ya gatano akabereneri muri gedena kibono ekiombekeri ya saraliza denomination commission yani kirige korenge mesara yabakuri mirimo be serikali na kibono kero beredi nanga kiyo chikobeka go kei ebintu biri osiji wage bill anene ekarogeta go kei allowance chiri sitting allowance chiri retreat na practice allowance chiri abakuri mirimo be serikali bakoria ende go kei mangana ye wage bill yute yasoma anali ale beji ya gatano kabere Kero igo ebeje indogena control of budget ni gale adego change richiko na ke state ego spend chibese chiae kolengana na budget control of budget Margaret Nyakango ni bona nyareka te abuna ampeni be ya korwa sat ko 223 ya constitution ego jukwara una emergency government spending without yani ego jukwara na emergency government spending gosinga kieta kero kormete emergency ndio kana any emergency chibese jatume kwa senjira erendo ngebono oligirina ichiko kadibekwe endemero berio ngaki eko bekwa boronge asebecha atano gatato ile muregedena ngakibono 10 billion funding hub yani okoborwa wa 10 billion ngakibono kwa nyarire go nyoria yani hinda yani ya nyarire kego tanga okorwani okurwaire bwinyamareo sense ya Kenya kolengano muri gete na muri gedena chibese cyari gutoka oburwire ngorwani gubwarenge konde sa chibese cyabure ingobono oburwire obogende kuranda sense ya Kenya ayondo jena aramurekeire korende kango yase beje ikomi kaseti ya The Standard beje ya Daily Nation neri muri gedena abono mo wasiri boborendi boime kidura kindigi ingobona arwede amatuko meronge yaurede chinze meronge bernenye korwa karate abantu kurwa sense meli ya Maroso sense meli ya Maroso natural conservation kero badedina banganye kurwa sense meli ya Rift Valley escapement kero ya rekanamna ababegwa bana bakari kwenda bebisa erinde bakorobo sagani ya sense ya Kenya boli bagenda korwa sense boni garo da matuka merongo chinse meronge bernenye kero badedina bono mutaru etiabu na mura kenyoli na mura nyoli mangana amange sense meyo bono abo ganande morikibega set na moriketa mangana yembura long lane season to start soon na embura na bera chiko tu nyinge sense ya Kenya kero ba boli guna abantu ba bolu saba Kenya ba boli na take advantage gati ye count jiri jiro bere uchikonyore embure nyinge ngamo na Siaya Kisumu Mabe Migori Kisii Nyamira Trans Nzoia Baringo Uasin Gishu Elgeyo Marakwet Nandi Laikipia Nakuru Narok Kericho Bomet Kakamega Vihiga Bungoma na Busia na bisha chikonyore mburere moderate ga rainfall igokora rende na ibonere March April May wrong rain eyedagere gojigotua sense ya Kenya na bwo somerona achikaunti inde ngakio jigotua gosena kim etari gojigotua nginande ngeregiru tagerosmeke wrong endagere kwejiga jinge gose endagere kwira matuka manga yundo jina ragenda to basema gasedi edo ya Daily Nation amo na The Standard asembono mambia bali bato banda to maji SMS chabo nindo jedu ni mwenga kuruka jado presence watching live Michelle Kirubada na good morning listening from Eldoret Makindu getuma au dena Evans getuma korwa Kisumu niko ndani kama kawaida Kaka Songo au dena kurwa Nyakoe niko ndani wabi Andhima Douglas Umaduret Vincent President Mam Maureen wa Matumaini na Agri Abaga au dena baso ime yomoroberio Neli Nyabuto au dena kurwa Itibo City Kisii County niko ndani tundi kama kawa Kevini Mukovi au dena Maziyenze Ikoromani niko Kevin Muovi au dena alime yomoro dena Maziyenze Ikoromani niko tundi kama kawaida Javin Nyandili Mogaka au dena Nyamaya tundi kama kawa au dena alime yomoro beria senjira ya bene kabisa Kevini
muovi hata mazienze ikoromani kabisa adubadi azenjera ya bene kabisa mona kwana kibuna etore kirase no tore kirase chikaunte merongene na isa no ibere no tore kirengo abantu bana kotonyara bale diaspora kotonyara bale kwitera sense mo online na ena kyo tena tosko kurwa ase TV ya kyagara oisogosuka ni gore terwa mange ase mambi ya aboni gachitanga nji bagora lia micho kino onde ime ibuna botambe nikiwa Nyamira town keri este ya tena kurobo bazi nyamboterere amarioka na mama Mary Nyarangi my hubby Ibrahim na bana Clinton Alphan na Eugene Brighton baadhi ya bale ime yomoroberio ase mambi ya aboni gati andar sio miga na rondenda osonde na rotomire SMS ya egwetera sena mbaga yukiano medena ngojigere Jones naenda naacha linde naena kina mambi ya abweneire naro tena tate tinga yako lakini ali tena tamti igaga korabo igo time dinge yemine lakini ere no ali me yomoroberio 1% Thomas Bundi with the love revive Beatrice Kemunto baadhi ya bale me oyon Thomas Bundi karabano murgio ye Beatrice Kemunto baadhi ya bale me yomoroberio asemambi ya aboni kumanju muri ganda gotobwati ene ronde stibo bansumosi andensio mia sense mirende studio nikirodi neriko joko sema ya magaseti kartokonya kwerobe na tena gekoraga gekoraga ensa ya monenu subono mambia nyojo kwera wikase ward ya Masige West kartochonyana na no MC we ward ye Jacob Bagaka nero ja studio Jacob Barongo Bagaka nero mapema mbia #mapema mbia nero wikase studio endo jo kwa na mangi goro ye ward ya boy gonyore na Bagaka nande nere ole nero le mo David Speaker so mo konyi bo monogeri bwebunge ya Kisii David Speaker ngo ikara sisturu na wajo denga kyo bokora ribora se county ya Kisii na nimero bikiba bikiri bune bunge ya county ya Kisii eriko kinya magendero ase county ya Kisii inja ko bagaka #mapema mbia ngo ikara sisturu ye koragense ya munenu studio kwanda mange igoro ya magendero ase bunge ase ward ya Masige West boigo ase county ya Kisii kyagerere ni garo mo konyi bo monogeri bwebunge ya Kisii ngenda sense merende studio inkoirana nitanda ngira nase baditu ya magaseti ene tumba gosuka gojibosto skene rondi Steve Bansu womo Gusii Ndizi TV Ubwansu womo Gusii Obolemi nobonda nomurubiryo bwogwesemia na kwimanya iguru y'obolemi bwekerero matwagendete kwiburia nga chinsaga nekemerio na ritikia botambe kurwa saba kuru baitu chinsaga na no maite ekerutete chitioke buye gose chance buya nigo chiare kuye kwa ninya ngini elindi elikwamanya gochiribya tali chess kwizi tokoyega twakaranga segas ari chinsaga nigo chiaka yekirubaka kwa igubwa sukigima ne omwanchu murigeria ekero kuigwa nga chinyoni ao anane mono chimba chingeni chege sare chinchugu chiombe chia mabere aina ya matunda asimekire meyeliro bali Gusii imanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabalemi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi asama tukamange na berengo batebya nga oboremi nobonda boigo oboremi nesiro asogokinia uchumi ya Kenya amonoro gongorwa Gusii aberengo gotalia imeyeliro bali Gusii imeya Naikuru tabaka Nyalenda Gonga Nyangoso Embassy South Mogrango imeyekerwo bona nyogotete boigo chikuye kachinsaga chibugo na ndichigo cyogera bya nandoli bakoigo bwansu chinsaga mbwati imeyo moroberio yoga oboremi nobonda kire Jumatatu chinsa ibere chabutuko no moiroro ritukoria Jumanne aye n'umugendi yavuye pikipiki na nigutegetea maguta y'ishiringi kirwibere abosa ase offer iguchikoera kitariki 30 cy'umutenyo gatatu kurwa si company ya Car in General bono ika ase company ye ibwatu bumanyu bunge asamangana y'ipikipiki kigari n'ibyuma byabo ibyoratwaro kwigena asibire yetaneri muriuka rikucha sibirengero byabo Car in General abanigo bakodia chipikipiki
pikipiki cha TVS chituktu lawn mowers icho chikuturo bunyansi jigenereta chikutumikaze chiabisi na buigwase chinyagitari nechi spare parts chabo boigo mbabwate chitairi chichi pikipiki nechi gari chi oil cho korere service mbabwate garage yoko barira chigari n'abarosia bari n'ubumanyi bunene ngokonya bari abaguri babo go process chi logbook nechi number plate nkorwa bari warrant y'umwaka yomo ase chipikipiki imitinye tano nomo ase engine ye tuk-tuk na boigo chitail cha MRF onde kwensi wadana abatambe abakonyara services cheito eite pikipiki chituk-tuk wechi kotechi spares abakonyara nyore seli golia raisi elile discounted and onse sikita unichiga kere pikipiki yokugura nige gocha ne chi helmet ibere chi reflector vest ibere a license holder eyemo insurance a toolkit yemo ne warrant y'umwaka yomo nigo bari ni jumuchu Kisii ase nyumba ya Ram Plaza ibara ya Kisii sotik gusoba kiresime ase namba enotisano ibere isato enotisano ibere isato isano nemo inye ibere isano no isato kianda gose enotisano ibere kianda isano no isato isano no ibere isano no isato car in general power for better living. Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyomu chukisi nkuru wabare obokoreri ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakera chishilingi chimia isano neiseto nemerongitano na boige setingima ase chishilingi elweyemo nechimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomu chukisi na boko bakiresimi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic abwoba beire asubu bwenyubo wetani myake 20 insijumu na gitari obwomonene Dr. Gikonyo. Kwa zaidi ya miaka 20 tumekuwa katika taaluma hii na kwa hivyo tumeweza kupata ujuzi kamili. Nigobono begenire n'oburwali bw'amaryogo yemete. Tunashughulika katika matibabu mbalimbali kupitia madawa asili. Madawa yetu kutoka nchini China, India na mengine hapa nchini ambayo sisi wengine tunafanyia utafiti. Tumeweza kufaulu kutibu magonjwa ambayo ni magonjwa sugu kama vile kisukari, huo ni ugonjwa wa diabetes, high blood pressure ama shinikizo la damu, magonjwa ya viungo ama arthritis, magonjwa kwa njia ya mkojo ambayo ni tatanishi ambayo tunasema urinary tract infections,
magonjwa ya finonda za tumbo, shida za kifafa, magonjwa ya kifua kama vile pumu ama asma na allergy. Barentire chimashini chiye chiekerero asobobwenia bwokorenga na kumanyuburwire abanyagitari babwate nigo bari n'obumanyi bonene bw'emyaka emenge nkorwa barabokoreri bwabo kere wiki ritukoria Jumapili nigo bagutuka Millennium Lodge Ikonke Imeji County ya Nyamira. Ritukoria Jumatatu nigo bagutuka Capital Hotel Imeyumuchie Okisi. Rituko ria Jumanne batuka New Star Hotel Asumuchokeroka. Rituko ria Jumatano nigo bagutuka Nyamira Hotel Imeyumuchio Nyamira. Na boigo batuka Ruba House Keancha County ya Migori. Rituko ria Alhamisi nigo bagutuka Geostar Sirare Asamange Bakiresimi Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic Asobobwenia Bwegenire. Gusii Urban Blaze Omugaso ubona turi gucika babuna butambe Omo science niyende Oyo no science yenende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebemboli Nyari na koronyaramba Chenkorkunga MC Megi Make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze Ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango Minchungo monyere Nigukumerna na Petra Mukira Asichingeru Chabasai Mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa Korkunga Faith Star yote bagagunga jirani asomurobere Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonse #yekebemberi nyoromorobere yoigani gokora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkovoka mami naeweka nkorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliagendreta simitandao chingero chiya aliakorekanire elio kumanyumu sao bono na kumukinya kebirengererio imeya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubulio gugwikia ebilenko binde #ekebemberi ekerole asumu chibuogembo nechise muchietana ine eduka ya Mark Electricals Wholesale eyere registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi cha wiring cable dropping cables ni chindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebyobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibuogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Gusoba keresime ase namba enotisano ibere. Ibere isano niseto, isato, eyemo, kianda, isano, inye, gose, enotisano na ibere isano na iseto, ibere maragatato, eyemo, isano na iseto, isato. Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore. Ndizi TV ubwansu bw'Omugusii. Ngemara wana mwanju muri Ndizi TV kana ndakoba ime yumuroberi bw'Ensakia bona mambya anise mera dina bona no ya tuabwakia libereria jagiro jumete yake ndete sana
lakini ndi timetia sinse majina ose yatwa lakini gusia Kisii county anena setore ndwarna yatu kabisa na masini mete mbura ni baraka bono gonya sai nigona atu anyo meta senale umuhana gukore miaka 12 13 14 imbrake gutuorera kabisa ote ankieke utama nyomba lakini gusigega monda ukina imbrake eroro ntebi monto na rutanya korore mbura miaka 14 igona boko nyora na gusinto sindensi omwando na wakira gisokoro gitombia mono gyajorete Gusii yaito Ndizi TV nere bundi ya mandazi Ronald Nyaika na Beninoye amo no mwana Chesi kwamboka korwa chinsemo chia Nyanderema komo mpaka ngolimbia mono ebundi ya mandazi yakarole na Ronald Nyaika na Benina oye Beninde karole Ronald Nyaika na Benino ne bundi ya mandazi ebundi ya mandazi Ronald Nyaika nero yo ekarobale na Beninoye amo na no mwana Chesi kwamboka korwa chinsemo chia Nyanderema athena komo mpaka dhamati mia mana karomandete kutubwati asemambi ya boniga ibono ndingora jeki nambari bali bandete kwa baime yomroberio karango jigo koira sense me amaseti asoko korra asemambi ya boni nyoni ngomba ka seti ya The Nation ni ka seti ya The Standard imambi ya boni karonji bwa Terne Jones B pa gona ngo janna go ira sense media taifa leo nara gujuterina nara liaro rori kiagire sweli kirikiabo kongo kiuya asemambi ya boniga mochaje mugunde aoteana kakadani kiongozi mbuye mono no alimi yumuroberio asemambi yabone chinde ndoje nachisoma jijinde ndoje nachisoma lakini ande chinde jirongo gisomande kanda tegora kwini asika seti usinda tegora kwira sama seti edit kodi ale ndende to kodi asentunde ende tunde yo mwelio ndiango ira ni asinini maega karongo koira asika seti sorry karongo koira asika seti ya The Standard ndoje nanda konyo ya Nation ndoje konyo nara ikire ebeje 12 neria murikirete igoro ya terminals ye cross area rostu ase county ya Nairobi ye 250 million kwa ndego ikabono tiratumeka ine terminals ya Greenberg ya rostu ya jagete cross 2020 go ikabono tiraera yani ne tete ko era lakini ne tiraera ekoro ya bigetu nsi kyombekerikia National Metropolitan Services korende ekoro ya ronjiwa no mugavana bwe county ya Nairobi Johnson Sakaja agiri boni kana bere riri tombe tugetari ko remeremo ase county yo ya Nairobi karongo jarali ko ikaze nsemo ya counties se county ya counties ni elina dokwenda se county ya Siaya county ya Siaya neri murekete na bono umugabana bwe county ya Siaya James Orengo ni gobonera nyorire ogwakwa no kosereri korwa sensemo ya abarai barokos ekarabakari komwa accuse muna ya magendro nare ji project njire oyo rengo yo kabero mugabana Osiaya adigete lakini bono korona Orengo jitigire atageto jake jaya bono abarai yabone ba mugondi ba matina ya goikaji project yo joji gendreri ojikore ubaigo gatia bali ba moire amatuko ata chiguikisato erindanyaraga korekebisha mangana ayu ngamo no monyakoro bwekia magio DM bwe monyakoro bwekia magio DM John Oruenjo amona baraibande maendeleo ya wanawake monyakoro wa maendeleo ya wanawake Patricia Abori pamate ina goikaikirani ibinto biri arakora ji project jiribo igo pamate bino bwamate bwao no mokonyo William Modur mbori buya igo borosingo ende tumayako sukie county ya ito bosio boiga se county ya Machakos nerina bali ba kora hawking ye jindagera asense meibono nigo bara kanyirwa ke bate buna baratiga ani agoja grabanto angemeronge tutuna babere bato kande na oborweire bwa korera asense mei nigo bare abantu batatu nigo bare nyagitari ya Triva level 4 ekrobono okazi bate buna ya kora kanyake asokonia amangana ya jindagera asense meria ruo nande nigo trojena ruo leaders nigo bana bamoborire muraibo mobwasimiro moja wani Kenya Raila Odinga kumuikira Ruto bakwana chinkwana atiga mangana ya mass action kolengana baruni bathere na bakorawa numunyakero buguruo Council of Leaders nyandiko ongandi eni go baba debrina ya mandamana ya nigo alengede kojikosalia ni garenge kojikosalia economy yense ya Kenya
ebeje yibo igo ya counties ni gemorgede bna county ya county ndi nyarora county ya West Pokot ni go bono erengede bna go igeji go council mining permits jirijo ko yaji magena yeta bukurwa sense me ikorengana no mugavana bwe county iyo ya county West Pokot Zimeon Kajabin ni go bona teruna go ikabachkuri rimero bari foke na ande barone na kibako beka mining races chingia since ya Kenya korengana na Kajabin ni adana region yini gebwate more than 30 minerals jigida kiri kurigiririgwa nonye n'abantu kuri gisiko baje bagore erinde county iyo enyore obo tenengu county ya Makweni ine muregerede bunanga farmers bono batagero chikorigereri emerobelio ekobe kuna serikali anene kobe kasora energy ri go facility mangana abawa asiji factory awao ibono ne county eri ya Makweni ayuna ando jamurekere kerondoje ase county eri ya Kiambu ni gobono Thika Technology City a dream osendoto yokwa the Thika Technology City iraji go cost 15 billion ke ino mugavana unyarire kago kwana boyige keremero bire ndete kobeku korengana kimani wa matangi ni wana nyare ka de abuna ya serikali korengana vision ebegete ni go 15 billion ya yutume kwa ilikwaga ja Thika Technology City ase county hiyo ya Kiambu karongo kwero ka ase county ya Trans Nzoia ni mugete na bona banyanyimbo urwa zenze yuni go baja kirobo tuki arene kerwate te komanya ngikirete omwana grade 5 go siro bwe bae korwa ze skuru ya na macharara primary school skuru yo boroso ekero ekagiribuna omwana omoroki woyo ni gasiri bwe bae maega yo sunyuntu akena na balimu lituko lyachu mapiri omwana we miaka 12 ni gasirete jidaika ni gasirete chinsa jabo tuko yarenga saa 5 ya botuko asinya gitari ya Kitale County River Hospital ekera ile tuoro ekera alingi ni critical conditions kunda abanyanyimbo bona nigo bacha kirobo tugi kwene kingi kerede engane igo korekana ase county iyo ya Trans Nzoia ayo naro agendete kororekana sikasiti ya donation nande na korere kurwa kiana wikiria sensemo ya counties diangira na sikasiti ya Standard Neron korere ngorere kurwona rira linkoro otagere kumanya aberata to manchu muriria ekeregendete kunya koigora iga akeigo nerina ebeji ya 10 na county ya Trans Nzoia bono nigo bajaja 10 na igoro ne county ya Bungoma igoro yobotenelibwa maje aze chi county echo ibere korengana na Nzoia Water Service Company Limited yo so wasco bono nigo kire county ta gerigwe angoli anne kuru as county ya Trans Nzoia ni de gwe angoli korwa ase county ya Bungoma ikarobonsi babwate wasco yani so wasco mete Gusii to wade wasco nagai kariko so wasco bono nigo bakariko nigo bagate na merobire korwa chi county bere merobire ko korabu ye go kiro monta ta gera to ale department ya yose amacha ya yude ko nyarigererie na kibono mugavana bwe county ya Bungoma noli Trans Nzoia Kendu Saka noli Trans Nzoia George no tembe abonse bakariko minana igoro yengane iyo ebeje iyo ya 10 nero eirobolito boige beje 12 bono nigo ya morekerina aikombe kamongeriye sokina ode abuna Kenya nigeta keire BBI rane Kenya needs BBI back on the table, not handshake to solve issues. Yani ba dana bono BBI wikira ne mesa tali handshake giranya ke kore me janderi nyane ke ko bwaterani aba Kenya obo mabwa kongire bintu binde magolia mendire bono ba dana BBI nerera kore me janderi wende ko bwatia aba Kenya tali handshake ase okore beje 15 watu ni market na task force ni bono area bege tukuriria mangana ayiji machine jirijira sense meli ya kericho gotore cha egari bono naki yanyarige osokyo robot gotena ya machine ezinji kurusi worokolende nigo bara 40% na abantu ba 60% nigo bana 60-40 60-40 ekeroba ko bari komenadira ya machine ezinji kurusi wororo ikiana joji ajire gokora obokoreri na gokonye miroberio ya abene ase county area Siaya yo kabeire omwe MCA
former abakabaira ba MCA na bari shortlisted series yo jigwana kibuna kwa bari mirimo ya serikali ye county iyo ya Siaya ayindo jina aramurikere aseji gaseti ya The Standard na gaseti ya The Standard na Daily Nation korendo mwanjumoreria yenda kontomera uchumbe yao ndeinga kiwa ndeto kutobwadi asema mbi ya boniga ekeronta getego koira sense meri ya taifa leo ngote bina birata tunararia murekeire orore kerongo chigokorera asema mbi ya aboniga nganchere ngoire goika sensemo ya taifa leo lituko lia Jumatatu chitariki 13 motienyi no Machi 2023 nera egote bana taifa leo egoteana fanyeni handshake waimizwa Gavana Sakaja na wazee wa jamii ya Waruo washauri rais na Raila wapatane kuepusha mgogoro unaonukia bono korana lende mugavana wa county ya Nairobi Johnson Sakaja nabagaka kurwase jamii y'abagere nigo bono baboriri umurayibwense na Raila gukora masungumuzo elinde gukora mugogoro uyu otyokereire yego majikorana kuna mugogoro otyokereire gochi fanye handshake batebuna agi sorry diga bakore handshake elinde bakora mugogoro orioroberi gokorekana sense yaito ya Kenya viongozi hao wawili wamehapa kutofikiana kila mmoja akishirikia msimamo wake mkali yani kila mmoja tena ya ndeke kerega kila mmoja tena msimamo wae akorigere lakini baba bolina goika basuke gochibosi babwatane bakore handshake mzee wa watoto 20 ataki elimu okorumuga na karo kabwate abane 20 tatageti masomo kabisa okana masomo aya injetinga yatageti kana rango county keyo mugako yo akale ugateana lende yatakatageti masomo ngirenda gatagete ayo engia gatagete mtoto wa kabwata abana 20 tatageti masomo ikaunti itangana bana konya taira kindoje na ya mbolire akego lakini yatatageti mangana masomo amura mangana na mange sana korona omugavana bwe county ya Mombasa na Nasli ni adai serikali ina fije ya kupiga mnada bandari korona lende serikali ikabwata sirigete akatete kuliye bandari ya Coast oyo Nasli oyo no mugavana ibonjama ya kuuza bandari oyo no mugavana bwe county ya Mombasa akotena kore serikali nebwate njama yokonia bandari ya Mombasa ona mangana na makongo sana azense ya Kenya karondigere diga Arsenal yazidi kupa ligi ya Uingereza English Premier League bono kerabu ya Arsenal niende karabu ya Semirobelio ya yeye gosoli ya English Premier League hii ni baada ya vijana wa Arteta kukanyaga wenyeji Fulham inoko baikora Fulham bono niende koba Kieran nigendete koba asumurubelio wosi nigendete koba abatangani aserigeri egenderete kabisa karongo korera musimamo wa Raila ne liogote abuna rasma bawabo masungumuzo Raila tena goika masungumuzo abe uteuzi wa jobora IEBC ulikiuka sheria ayuna madai Raila lazima tushiriki maandamano ninapigania wa Kenya bei ya bidhaa iko juu erade abana ba Kenya akurwanira musimamo Uhuru Kenyatta musimamo Ruto ni adena hakuna handshake na Raila oyo musimamo Ruto uteuzi wa jobora IEBC ulifuata sheria Ruto wote hapo Azimio inataka kubadilisha uamuzi wa Kenya kupitia maandamano Ruto wote hapo hatutatafuta masharti hatutafuata masharti ya Azimio iwete kilo mondo akona itikadi kali zake Raila Ruto kilo mondo bono ni gabwate amangana aye ekaro Raila wote na matuka bono ngotikarale amake kujia sama maandamano ali barobereti kujokora ANC ya Kenya mbiya mano mwanjumoreria ekaro jena no ndete koba 90 asema mbi yaboniga na kode sema ya magaseti kone ningenda to kobori karo mogeni na ujo studio ayoro jena twende maandamano ama handshake lakini roje na baadhi analinda baraiba Johnson Sakaja odebiri muraibwense na Raila na ya bono nyorana mukwane asingenjo yense ya Kenya
kwa faida ya Kenya. Mwete tena fali wawili wakipigana nyanzi umia. Mbona rende ingikere oroje tuende maandamano ama handshake. Mbona tutumire ujumbe yao wetera se namba ya skini ya Urabu 0792192834. Ine ni namba kontumira SMS ya semambi ya aboniga tuende maandamano ama handshake. Mbona ingoroje yendera gotuma senjera ya abene 1% Thomas Bundi go ikatuandamane esengenjo ebintu byonzi eserikali ya totebedie byabeire mamincha. 1% Thomas Bundi adana lazima maandamano egere serikali ebintu yali yatebede byonzi byabeire maminje bine birengera byaye 1% Thomas Bundi na hegenda gutuma birengera bya bona semambi aboniga ekarongo bolidi twende maandamano ama handshake wataka handshake ama twende maandamano kulingana na Raila lakini Ruto ndio anatutaka handshake sasa bona time Kenya ga yero jiko jikorende yenda gutuma uchumbe yao tiangenda sense mirinde studio manya mageni onenga yikire ebuno ikire etukwira nere kana adina litukorera ni otuju kwenda wikaze ward ya Masige West. Ward ya Masige West ni kutoka sebunge ya Abobazi yakere kutoka sebunge ya Abobazi ni county ya Kisii ikatoju komuna na Jacob Bagaka Jacob Barongo Bagaka nero mwemusie wegodi nando nyoro na Jacob Bagaka ni garo mokonyi bumo nogeri ebwe bunge ye county ya Kisii deputy speaker wana maitenga kia meroberia kwa standing orders akara madawa dena point of order ebintu ketali ngo jara tena kibaro beritiali inga kiba begre point of order gone kibene county ya Kisii ya abwene ile kabisa na maitena adjournment ngoze ba adjourn ya magendro ngo ikara tutebia yo mange asemambi ya boni kama da tena hashtag mapema mbia ina de mapema mbuyo maide bintu byonse takora de mapema na bonyona kwa nyori nonye bantu batena no konywa mapema mbuya ekarolende bintu bigo jabyasa sedi gocha samazuka lakini ndo bogima bwa kongire na basa yabona bada rende na tunyoma ingedo ya golia kero bintu bikongedeiga abona rende sina berego lakini ndeti gatunya gusukuma karongo bordi ni maandamano ama handshake twenda sense mere studio dokwirana ni ngongo koire ya mase yamo oika somo kino bodi tuko usasa mina taraika ningote ya stoka roja lakini wani sema merdina njirare gocha kusuigire ndani ya mchengo ikoto usikie na Ndizi TV bwa nsuma usi yanda kutoma SMS yao wetera sense meyo ya mitandao Facebook tunyora Ndizi TV News Digital wea sense meya YouTube tunyora Ndizi TV News onya chingaki to tweet @Ndizi TV News wende kaneka likiao ketome wetera se namba 0792192834 iko inero kontomera gocha sister se mambi ya bonige na Ndizi TV bwa nsu bomba usi Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakubonekera ndekerene nagokurengera chibicha chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonkor bwogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nichi semo chinde chinyinge nigo tonyora asite koda ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi omurigeria nigoga nitiko gure binto byogotumeka bwo usikohonia na tumanyitia suragure asobonge bono ouru superstores nigo bakohonia kirigento kiryuganitie aseriguriria kebusani abagusi mwensi ese mwabeta mwariganirwe aiga ouru superstores kontore chindagera emuskari omochere amafuta chingeni echumbi chichuyus ebisuguti amabere na maji yukonywa boigo nkoni abali chisabuni chimete na chiria chechibauda ebibiriti tissue paper emeito ebitabu ebirugo by'iki plastic n'ekitangi cy'okubikira amache egati y'ebintu bindi binge asebali bakwagacha timokumia ekiagera nigo bakonia iron rods chonzi amabati emesumari
chisimiti, chirangi chugwa kachinyomba, chiwaya mesh, chiwilbaro, chisenyenge, n'ibindi bingi. Inyoranga nigo bago kubugoria umusigo wikabwo ekero kwagorire nabuyo nabokubeke oda yao kurwandonsi enseweta. Mana bange nesimi bawaka ngo bakonya tore sana. Singenje kera akiri simi amete no akiruru na bwatobo maene bwaena ngo konywa rebintu. Nigo ngo imukichio de chisyabo na basi chikesha bita babarikira nande na make sure yo deri na enana e customer manya no rigete odo korireki obiero na bongo bwakera back na matebi na nyora yoda yao na nyerikire nande na make sure na ngo nyenyorore ngote matore sana toko batebi ne service yo konyore bindo ni 24 hours ibindo byabo bakorireki babinyorire uru superstore ngo tariere binta satambe mono sauti Nyanza abuna kutobwata chikastoma wita bange mono chigari chitonganda chire Migori Isabania Kianja kocha bare bande side ya Rift Kilgoris Lologoria kwenda bare Sotiki Bomet nyongeri chokchioda bocha tore twanyora. I am in the customer care management and I appreciate you all customers. We will give you the best quality services from delivery, from when you walk in, and we thank you customers for you have been a great people in this company. We appreciate for your monies and we appreciate all that you have been with us the entire year. Karibu nyumbani. Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Uhuru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na bogwa kisime asichina mbichi Uhuru Superstores Limited, the people's choice. Omurigeria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigeria kurochi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to wikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton apartment ejire busyo wechiro ya embassy ekeroko gende nyakoe. Jane, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enokem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulant na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina tatu. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya tatu ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy.
so ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon Enokem Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Osmo Traders Limited ne duka ye hardware ijwiri miyumu chukisi eko ni bintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo babwate chi computer chikobrukane chirange ne wikira chiriuraganie boigo babwate sanitary wares echuchire chibakuri chichicho chisink ne binde binge babwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenege tesini kenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye sano enoti inye sano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Ngiye bano bono mwanju muri Ndizi TV na kana rura sense media studio ngomugani wanenjira ari goja ngoikara nde tujake amangana yo kwana igero ya Masiki West Moni County ya Kisii. Now they rende na no nigale deputy speaker mokonyi bomo nogeribwe county ya Kisii. Ane deputy speaker rende ngoikara ase studio atukwana mange iguru ya ngakimero berikia bekire maite bana abantu barabeiro obisi akego na atudenga kimero beria begete no ase ward yae abantu be ward yae ni maite bana muganyete muri chonjo kabisa muganyete kabisa yenda kutomari bodi ni gwetera sense mi mitandao kanya ko libeka no ena ase county ya Kisii ekano maite ale deputy speaker na buku muboli kya bono ni gauto kode mere motwenzi ase county ya Kisii dalia le deputy speaker bono ya Masiki West gose Masiki East gose Kisii Central gose Kitutu Central ni gare bono deputy speaker e county ya Kisii kera korobo koreri ali lakini ndi bono kerdo singo ense o ake oba muwakilishi be ward ya Masiki West ngo ikara ase studio njirali go John Tebiri njirali go jego bono abantu ba Masiki West irema libodira mubono na ikoro ase county ya Kisii na boko muboli na iboli kyogane dio muboli mbia mana sabantu ndo toma ujumbe jina sema mbia boniga ane karongo boli dina trende maandamano ama handshake kadro jina mugabana bwe county ya Nairobi mugabana bwe county ya Nairobi Johnson Zakaja akareko boli ende naba na elders grand elders koro ase county koro sema ya Siaya gose sema ya bagere bakareko boli muraiwe sena ya bone jinga gicha beire mutakiri mokwane no murai bwense mukaranse mukwane aya no mugwasi miro moja mukwane enze kwa faida ya Mokenya kiato na jize gijibura buru ejibono nantora seka sidi ya ega sidi ya The Nation yako abuna Raila Morodinga Martha Karua Eugene Wamarwa na Jeremiah Kioni na Karonsa Musione bakarati yaba nyimbo na bono you should keep off goika moske ale koruase goika moske ale korwa sensemo ya mangana dia maandamano tujokora litko lia ju litko lia Jumatatu ngwaro jena rende ba tena bona banyanyimbo nyorana international criminal court nero baba ko serene na ICC nero nyorana bantu mbaje toro igona inmo kore go sori na inu na mora endo ba de na into mana ban to ka bwa them busy bona time dina ayo mwanju muringa kiwa kwa ngakitoko ngakimtoko mesha busy
demonstration the commercial naro busy demonstration na bera ko ngakito commercial busy demonstration ga kimo njumuri kero bantu bajagire kurwa ngora mojo ngora je yonde elinde bintu bisarike naraga bakarodena ya goika mokibov kurwa sense moya maandamano itu tukabwathiri tuko lia Jumatatu honti nandi narojena ekero mokonyi bomo raibwe serikati kashawa ekero aligoteba gusalinge aligukwandika seni kama kioburalia since itu ya Kenya narojeka karogwana ya mimi siwezi kukubaliana na handshake bono njeno ngale kunya gwetana na state house ya liga ingorra raira mwake iboke binge sana oyuga se gwoteba tene taseni kama tena tago taka handshake bono nama gweboliga raira naruto nande baramu ababwatane handshake yebe ngakitorabe nande ekoro ba korre handshake yeye ekoro ito bantu batena ni handshake ekoro ba bwatane handshake ebinde biro mbike bose bono amagania ya raira ba kwananire amagania nande raira wikali mari akire abakenya nto kwanye gabono abunaro na buture bolina mbu ya raira apa opposition igaiga atobusherie bintu bike ekiato zo kunyora bairwe handshake igo irwe budget yogo soko jisiko bona akoba durite dibuya bono ni igo korengana na bono ngebirengere bya umwanju muri korengana nje na bora nyore nje ndage de handshake stinda de handshake kile ono jidi ngona je muragi kyagara karona je muragi meto kwanyora kwala rengere iri bono roje baso ire handshake ngai karonsa goji ngai mata karwa goji ngai yuji ni agoji na kioni ngai bagoji usaba kwata ni abon igotoro jinande se yakirire lakini ndena usibano tikara iranya ko tena ya rasma tusukume serikali bintu bike mede dialogue enero mbiyere lakini ndende era karago bushi binte bigo jibyaba buya ake kolenga nebirengere byane dime Joshua biro bimbiri byabwata Joshua yarendo je na bara twari benge na bono Joshua tena ni handshake lakini na handshake rende ngaki karidi anda soma je SMS je no iberi seto gaiga ekaranga nyane ndio magenione aja se studio semambi ya aboniga Lydia Nyoni awatena bwa kirebu ya Ndizi TV tikatoka ende maandamano ikiagara serikali imeveri awatena serikali imeferi kabisa wana awatena wika ndo bagenda maandamano ando ikabagenda maandamano Fate Queen awatena serikali imetuferi aja tuende maandamano Raila mbiyale tikasukume serikali mpaka Engoli agarorigana Ruto must go unebirengera bya umbya mono sibi mukaya bwa kirebu ya Ndizi TV no torime yumuroberi Ensakia bono mambia mbya mono ekero to endete koba amo nainwe mpaka omweni mpaka Engoli amangana siasa aro inje tinjo ekero ndojena ibintu bigagendere ko konga kiagara bakenya mbate tiguna mbarigereria sibi era tena acha tuendelee kuumia kwa sababu wa Kenya nturigire dibu ya asinga kiecho chama yega sakalia onyoni atena bwa kirebu ya Ndizi TV amandamano ya digabantu baikaranse mesa baiwane kiagera mandamano nigo ago salia uchumi yense nonye nebintu biritwaro sirie huyo nsakalia awateba abaiga semambi ya aboniga twende maandamano amandishegi ina dibo niko bordia semambi ya aboniga kondega ndra ntumira uchumbe ya semambi ya aboniga ekero mogenione agucha se studio tujukwenda wikase ward eri ya Masigi West utoka sebunge ya Bobasi tujukwanda mangabona watina ne deputy speaker ya county ya Kisii igobono wikaika tukwana manga semambi ya aboniga to mocha kombwadia Agosto sukuru ase TV ya enero Ndizi TV bonsuma usi asemambi ya aboniga ngwanda sense meri studio bono ngirana no mogenione asemambi ya aboniga konde enda utume SMS ya wetira sinamba era skin ya yurabu 0792 192 834 bare bande na diriko rekana bya kolende ne na dine TV yao nonya seta diabu karonya seti onya seti reshu gede ni umonda utu merego wose na be ya sirizo konya seti buyega na be na be koro rekana sense me abu kwanya rabuya asinjera ya abene na be 0792192834 ine Ndizi TV SMS number nkonyora uja sister ko na sense me mitandao Ndizi TV News Digital insema ya Facebook insema ya YouTube ni wakonyora Ndizi TV News sense media ya Twitter na bon tweet @Ndizi TV News wewe na wako na page yana ya Brighton Makori ine insema ya Facebook wandomera uchombo asemambia bone na otona Joshua utanere asemambia boniga akwene kuna mali wine chibicha kujira senjira bene ine Ndizi TV bwansu bomo Gusii.
Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenene bono onye kendegia korekanire asekenyuru kiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi vekenambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime Kisii Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council NEC na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology, Social Work and Community Development miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama Computer Packages, Cake Making, Music Production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii Facebook au Twitter Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Welcome to Kisii Impact Institute of Science and Technology. omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echichira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echichira se nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwechiro ya embassy ekeroko gende nyakoe. Expert Yomo Driving School ne skuru yo Burundi ya bwe Kigali ekorwa maigerio yebirasi au ase amagori au abaorokiani go babwato bumanyi boisaine na boigomba nchere ne kyombe kyo bosombi bwa para NTSA asekerasi yabi nkorotora maigerio yo Burundi ya bwe Kigali cha manual automatic gose manual na automatic asobwamo Burundi ya Kigali chinene buna chikanta chipigipigi na boigo Kigali cyo bosombi bwa matatu buna Nissan ebirasi nigo bigo chake nseyemo ya mambyango ikachinsa 12 cha mogoroba noko igorango chakera litkoria Jumatatu wikaritkoria Jumamosi aseritkoria Jumapili tosiegete ekioganeirie eriogo chaka maigerio nekebande kyao epini ya KRA account ya Teams na boigo blood group yao ngorwa toroboraro asibaria bakorware gose baganitie ko bange neskuru ningo togotoka somo chiokeroka angene benki ya cooperative ensemo nedukenene yokonya chisoda asamange twakeresimi wetrase namba enoti isano na ibere eyemo inye isano na ibere isano maragatatu isano na isato inye gose noti isano na ibere isato ibere isano na isato isano nemo maragatatu isato gose enoti isano na ibere isano nemo isano na ibere eyemo enoti isano nemo. Expert Yomo Driving School, we teach you drive.
Oburimi n'obunda n'umurubiryo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero. Imwe twagendete kwiburia nga Kinsaga nekemerio na ritekia butambe kurwa saba kuru baitu Kinsaga na no maite ekerutete chitio kebuye gose chance bya nigo chiare kuye kwa ninya ngeni elindi elikwamanya go chiribya tali chese kwizi toko yega twakaranga segasi Kinsaga nigo chiaka yekirubaka kwa igubwa nsukigima ne omwanchu murigeria ekero kuigwa nga chinyoni au anene mono chimba chingeni chege sare chinchu chiombe chia mabere aina ya matunda asimekire meyeliro bali Gusii imanye oburimi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi asama tukamange na berengo batebya nga oburimi n'obunda boigo oburimi nesiro asogokinia uchumi ya Kenya amonoro gongo rwa Gusii aberengo gotalia imeyeliro bali Gusii imeya Naikuru tabaka Nyalenda Gonga Nyangoso Embassy South Mogrango imeyekerwo bona nyogotete boigo chikuye ka Kinsaga chibuigo na ndichigotwegera bya na ndoli bakoigo bwansu Kinsaga mbwate imeyo morobelyo yoga oburimi n'obunda kire Jumatatu chinsa ibere chabutuko no moiroro ritukoria Jumanne. Ebundi engia ni yekorolekana ritukori tangani agoika semeremo yao ne mashini ya kutumia gosobosera bwemeremo yao nigo bokorolekana magega yo gutumia chimashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusii Star Shop imeyo mu Kisii nigo bakonya chimashini buna meter saw machines, cut off saw machine, chi blow dry, chi blender, chi hoover, chi car washing machines, impact drill, circular saw machine, eruta machine, chi battery, chi machine chogo sonera chianga, welding machines, chi grinder, chi power saw